ata ebia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi. Kwa masitani nitawa Brian na nukite kilungu kecha Mbenzi ndiye kwataka na nengo kwata mundu tona kwikalani nake mundu tona kwaka maisha tenake mundu tona kunijenga in one of the other ani kwatia wewe vane ngumukwata nengeswa kilo kumanda no kwata nakaloka vingusya kavinguiwa kwa uno hakilinguni kenu kitwa manda na nikwatia mundu langu manda wewe na ngumukwata kwa masitani tawateri na neno kiyoshoni ya Mbenzi ngendo manda mundu tutonya kwenda na kusuvia na kuikalania yemwe sasa huwa kwa masitani to Brian ula meta the famous Brayo suninye meta kwitone ngaliko yake makemwe bandu beta welu byano bese kubewa ngo twawa bakube soon and very soon. Na kwa masitani tawateri numeta ukamba watala tala yo kamba we bamasaku nzani ya kuika ngundo ngaliko ya koma kula menda oboya kwa we muboye oba nini ni skulu mwaka wa kana nika masabu tuwese masabu yeta accounting na CPA 6 na ndugu kumabandu kwao indi yani lakini ngwatanga out contractor 1 2 3 twakwika how did netegemea undu market ili toise Kenya ya matuko ni lazima tumando account 1 2 3 kwa manda mbesa nenge na kwa ni omosomero nzo mataku ni mwaka wa katatu nika journalism and mass communication esuna andama TV ala ko yu ngakona TV ne yu most probably but mono nendewa ni radio production ati yao kuna simu ne katonzo ni nendo kejangania waangania ni mwasu sawa nye ni ndo asuma masabu ayu neve tonje ndewa ni kumanda mondo ni kalito ni weko bandu bakabinda yana ata oile tase around 4 to 5 months we manda mondo ile ata wish kwa kimgeto we isuwe wakawe Dane depende ya juu esa ndio soma anda mondo au kitumbo yego juu current world ela tuileo ina manda mondo to Michael nyanake na mondo very genuine ndo kamanda mondo umutaya kwenu ambia senya nditume yake nienda shawa mbio kuitweke makemosha watiminyava ona depende ya pia also looking no enda pia ndo manda mondo si ndo manda mondo just for 2 years kana 3 it's a lifetime no manda mondo pia role model wa siana siaku the mentor yo manda mondo kesa hivi ya siana si ile huo kasanga na walikileva hiyo basi ana dhani accountant ndai mande nyeva housewife siendo sile ko ilikana niko mwana na kuleva huyo na mondo sleva huyo na mondo ando weta kwanda tike no yundi na mondo nithitwe ni single for the past around a year okay it's around 9 to 10 months mwaka muima almost a year utana mondo ndena mondo wana kabita utana mondo ndena mondo ai utana mondo hata kana vyo basa ndena mondo completely ninaweka niwe kama iwe inani matuko wako kwa hata mundu kukuelewa na mundu kukwenda for who you are kwena the not on kwa hata mundu ukethe mundu so like nde napata na ku like ako like after kindu no kwatia so like unapata
kupata msee mwenye unaweza amini pena thina. Na yuko akapinda kanu atawi ready kumanda mundu ingakwata mundu we serious na wese kilo kwenda ni very ready. Wase mundu wese kilo kwenda wese mabe kila nisi ngwenda na be kila wo kwenda isi sindu siana sindu ile netha ndwenda chao nenda mundu kindu chambe mukei wa Ngai, kindu cha kele mundu kukumbenda nini wendo wawo, na kindu cha katatu mundu nitona kuikia, yani mundu trustworthy. Kwa tu ala andu ma tall dark and handsome. Yui buko tall dark and handsome ndi into rate muno. So ni kwa dark and handsome kwa tall. Buko tall aye. Bethanga kathina lakini ni mubatizo wethe. Ani anda kanisa kwa mukei wa Ngai niona tunabeta mutiani na kiwango kia nondu munana yu goal yako after 1 minute school wana tamio. Goal is in yani ni what do you do after school? What do you want to do after school? Oh, like mina school ni kumandawia. Yeah, job yenye ni stable. We also know cater for my personal needs. Yeah. You say in the current world to India. No mina school. Na wewe ukenda ukwata ndole auka. Cause by your opinion. Ni ukwata mundu ena mbesa. No tasi titaye. Mbita dia na kwandi mwaka wakana. Kwa hiyo that we mean not yet yani. Either ni graduate mbe waku kana kwa itumina o graduate mbe wako. Ika happen ni graduate mbe wako kana graduate mbe wako. Ni either ndo enda mwanda mundu na mbesa mbingi kana mbesa nini kawenda mundu na mkalile wili hata. Nya kwanga likwele yakwa. Nenda mundu at least we na ukwati. Ti ukwati mwingi but mundu at least utona kwa nisoma bata alama mundu ma kawaida kuikia kuya na at least mundu ku provide a shelter. Yeah, at least mundu ina kindu. Yadala na to kwati wayo lumu na mundu tutona like ku balance life together. Sema tuko neve ando meta wa slay queen wa mega. Nemega. Slay queen kwanza tama university mwako suwa katatu wakana. Koma na amua keve ya mausembe chekona kweza. Keve ya mbasa situli yangu suni. Nona kwa tangi litatu wenda kutoe Villa Rosa. Wenda madai tama mbesa mbinge. Niba wenda wende sindu siya mudhemba tosuka na. Like nini life nini ebu come again your statement. In the current world TDA. Most of the university. Nenge mwaka akatatu ndoke tu amina nenge. Uka ukethea ame mwaka wakana na wakatatu. Nimeenda wane ame na mbesa ame na ngali. Umeta big boys. Big boys. Big boys. So enda big boys na you. Nuke ba ungenge nenye na mbe mwana yuko itukandia so kwa na big boys na Subaru sha na Ivasha. Nuisi ona ukethea na big boys na ngo ya kunde mundu niusu. Ni like kwa nanga sasi yako mana no kwatia. So onye as long as ngo ya kwa yeba lawe na niko nini kuendete uwo wa wobyo. Ni stick balawi. Yeah. Junye njuke ngati nengale ndizo. Nenge ifo tiacha we sondo kwa maisha campus maili. Ukenga nengali nekala 2 bedroom. Kani mbesa isu mbingi. Kana tuso kwa wana mtoto abato mandanga nenge tu sima uondo maili wambia kula wena experience ya miaka 5 na kwa ndo university neso mina help ndo neso mina niwo tupesa tongo to date ya no to help chau ko nisi kana wewe meisi ati mandanga 1 2 3 twisie kana already ni twatoka indo tumando neva ka bed sitter tuambe yobo kana wenda 2 bedroom sasa ame wabinawe Kizambe ya 2 bedroom kwa bed sitter. Kana wakasingu. Tuko meki sokoni as long as nito enda niite.
na need to cater for the basic needs, sina shida na hiyo. Yeah. Ayo kuli wazengi waza imanazite personal kanani zitata Kulia neither waenda mundu na after kabinda kanini ukiuongoza kuyaji tiwosu kitumike chawese no ko ngejipa wao yunase nuwe na nenge kona unaongeta kusofa na you after me later to ndiwa ola bright usu batende ngokla ketendo nenge tuasiata ane nethiwe situation ya muthembo su na kwatana na mundu naturally na 2 months so akwetana mingi ete tu mingi kwatana se within a month ndo a different issues tulikuwa na different likes like vitu ile sindola wende tena yani ende na event ni sindo tofauti ukethia to differ in most of the things kwa unaona at the end of the day mundu tukwisa kutethania tukethwa na issues wapauye ndo nambo munenga chance no amukoli endete chao amenete chao ukethia safari komuyo sana na yata nene issues isu but whether ndana bungu kanesa balani bitha we anda whether enda opposite ya kila we mwene we na no isi kila cha kuwi ukita kuti yandu isakweka no kwana kila twakie twetha timwe ni wona ambition na ila musita true colors yake ese pekendo mwatukone tu mama tukabe ndo mwilioe tiasia mwathoku lakini wabe ndo mwilio ka ukethia wako manabara yo bara na ona ile uo na wasiba ndo mutapie chawo akai mukengenise kana no ilikele mustali muna niseka bara no kuyani niba kaseso mutapie tekeni cha muthembo se kana na aka trayo kezi atisi apiki aye ya iko kwao jinye ni Brian ya kuona anendega wenda musewe iliata kama mundu akwikala nake iliata jinye ni ready we ready yana kwa ondu ne kutabitie nenda mundu mchambe mukiwa ngai nguye kanisa ne kwito ninye mona aba ingonge no inye ani chame ni wayu ni nda mundu mukiwa ngai mundu kumbenda na mundu ndo nakuikia withete mundu ukithia mundu mwimwe na umaloka bayenza ono andu angi no kwita metho atatekele ngo iso ithia ni watiwe no kwana so the no lawe ko nowadays so nyeni enda mundu trustworthy mundu kumbenda na mundu ndo nakumuikia na munopyo mukei wangai spewa sweli masia macho yana nini pazia sino wana ukiendo lakini ndevya kila kitu na kwa kila kinzukuma spewa you always meet a better version of yourself when you believe in yourself. True. You wenda no ni kuone umundi ngoma lanza ngono ongea unaangalia kaambia ya kijana wewe kwa shugaba matu kwa no suwenza winangalia kumaanisha uko ndio ndo nyene nomba ndinangalia mimi sasa ni housewife tenda kutavia no na kwa no mundu ngia naangalia kakuya bill cha kunembe basi na rent fees siendo siamu okay kama sponsor kako na hata chenye mwenyoka tuko ni mama maiko kama na mbesa kwa kaka kwa vanga ne sana ndakuya kila kintu cha kuchondango take care of kwa une voka ukethia nongenda mundu ni ishua no kuni trust ti mundu ambona bayanza ni unje ambie ukakaya utepo banomba ambie sijita ukwendie ngoni yendo ika sino benda okay bangombola mbola kwa we ready ku trust mundu wa aina hiyo as in mundu wishua na wekalanye nakyo na wamona nangania na umweleze kindu akaelewa. It depend na ngani osuwe na ngali susu kuweta so umesema kuna sponsor it depend ni mundu waku kana no just a friend it depend nondo kaumbie we nangania nondo ngani ano ku cater for your needs ama na provide this and this now you expect neither ni cool na yonyeta mundu nondo at the end of the day ni naku what's the need we nzawe kwa katana ya mundu ndo ena mbesa ntina kwa ati yenye ni nake na kwa example na kuyai naomba nena mundu ando mbethia nake bana
we ni wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na gaima oyeke apiuk. Tutumie bisa waku WhatsApp nambane noti muonza ile muonza inya ile itatu kenda inya thandatu tunenge mwanya wakwe kwatia Mbenzi.